Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinong yalam kakenhun don sap kejela kata ka All Meghalaya Dancers Association hakan rutrik urumpang arhajar arhusan. Kila pentip syaki hebrit syaki samla don sap bat syak baro kibadan ka sap ban syat ban ruai kibadai nakathan maulai kabalatip kum ka maulai Superstar Season 1. Uba akit haba u presiden ke AMDA haba pentip pat ba ulaong ba kajing temu jong kani ka program kalong ban le buram ban rakhe ya kajing dap arpusan snem ka kenhun bat kawai kadai ban rat dingkhong ya kajing kan rei udrak ha ka jela ulaong ru bakat ki bakwa ban yeshim benta ha kani ka Superstar bat on pediang tang san pongut bat ka final kande ha ka pratrik uleber arhajar arpusan ha maulai Polytechnic College Shillong bat ka khusnam kani ka long arpo hajar baro lada khenlang. Lima kanika mawas pasta kadang lima mas kanika awareness program namta kaji gilai ji drugs no kaji judge kon sama jini te nak pos supporting ji nakalian ka sen jini ji pelong ka awareness program per kabede drugs ji pelong tu bi road show mo ki bangi ju ya trelan nakalian ka Meghalaya Age Control Society bat nakalian ka is kasih polis menciptakan ada dan le awareness program but ni le kudo balik itu di pensiun ya ketika ya katalan pos kani ketika kabu jongi kaba limba kani kasak katalan kenang kena sama lain di jusniu nak le jongi ni ayo siem ni kon sama kenang ke lain di jusniu di pensiun ni ya ka sabsha ko ibu ya timu kabong say no to drug, say no to HIV, say yes dancing, say yes singing kemudian kenang ni kena sama lain ki basio bro te akan dikapor nakalian jongka association ni pentip seperti kon samla jongka mawai ba kawai ba kandam di ba online audition mo online audition da ka ba ki pha video jongki how number nyau real sawe kandai ano prasanai sasimpat nyau real sawe kandai ano prasanai te kepada ini bikin pak video bahkan nila ban accept ya ki contestant ke bandang tang kepuasan homot di contestant dan lalu tang napala ke san ho ni nama syur dan kemudian nomor dia jiwai ni nama ai jiwai ke jiwai ke bandang tang kepuasan lain minit nama tak contestant singing badan sing bandang tak kusnam mendak singing bagai dancing haju kanong total kanong apa haja bat kabai register jengki kanong lai sepak tingkat dan next kan bu ba kepak epi kuki kimi kipa lo kebetulan ni kikun kiti kebetulan ni sak kapong pak lagi hakani ka maulai superstar bat next kan bu limba ni ka san joka maulai superstar kanong bu kalenti ikun jengki ni sekala amang ka state dan bat national dan hadu bentai kita dan sikong dan kepada ki kepala di bayi persen dan satu pun sebentar yang konjekti akan dengan mau superstar. Kemudian bawan menekong kat no niyo. Ini lah sistem kita hadir resmi kita buat baik kita belum kasih izin buat kedan sing kemot total kalau baik kalau benar buat concession price kemot total kita offer kan biar macam apa. Ya kibat nasdam untuk nasdam bidang. Kani kemudian instrumen no instrumen kalau benda tu kita ada habuki bahaya kalau haju compete kalau dia haju. Kena benai pi belum ni. Kejuruan kita bangsa kanu kita bende konsep bu kita suka bende konsep jeng drop su kita bende dan kanu ini. Dan kepat lagi ketahui kepat lagi lu di contestant subha ke khat ku iki bahagian sam hak tu kasni kena bikin ai ke jitesan hak tu kasni bakin dan bikin don hak tu kasni nakaniga association jopide hadu minta ka nimut sebagai apa muskan dia bakin compete ke national level lima sekali ban dia pula bona tu dekong mengahi mo hamar sendep amit pol kejuan so amit pol deh sistem ada jatra mo dia ngada klik jengai kami hak arja kendai nanti kan participate job napo gawati pada hari napo yang pok Kolkata apa kati birong
dan apa tigirau apa yang Mumbai nak dan ki Laila ki Nosha kadeh apa season 2 jaga dan senjata dia yo top 50 apa kan Megaram apa ke studio ram dia ni ke susi kalau bangun suara menang Hindi dia ngamla kin berkeren Hindi dia banyakkan Hindi rumah dia untuk dengan kami aussi belum sih level bahaya nama bab apa dia ni dalam activity di hadiah tu di seni saya i tong Juliana Korban mo Supermom di top 5 jongkan dance dan Supermom top 5 hadiah tu kisawan sa Michael Subyong top 2 mo hadiah kisawan sa Jong Tapi bon har blami si bon makin dimana sudah jauh mo lalu program terapi ibadah tu kesingging dan sing good dia timbang kat sejungi pat kita hadu Steve Jerwaru mo kipoy dan hapo kalenti man dan bagi man promote man ayo sim ki nama miki ayo sim ki kenang bagi kenaken sakot tangan postin kalian kita ayo sim susu ikini banwan dia dulu makin lek mesin beta syaba kenang ba kajing legit syaba beta syapo kajing itu Steve Jerwaru apa ki national level kajing represent tu official siapa national level kajing represent jong Michael Subyong dia kini kalau itu ya setiap negara yang jungi hibak kau ini bang jimbi itu kiri kon sama ni kila apa kita kat judge mo kum jong talent si ibro khat hama sukran ki kisu sarong ki bang kisu sarong ba ka Meghalaya ini Shillong ki bol ki kon sama dan sab batbet kalau don bok ya jalan Meghalaya baki don ki don sab siap na nirwai ko jalan Meghalaya